Hello maxaka endota kamba nambana vitra mina Mandla Gingirikani ku maxava mani vona mus ni kona ka Nkanelo Gingirikani vete nga tikhomi xikandza no lunghisa lexiwa xa mask hey veri swa laveka leswi swa laveka leswiwa munhu ambala leswiwa loko a kha jikajika ngopfungopfu loko kuma ka a wu sure ku ri mani twa mus ni tunga ra minute kokanini lawani one ni ta endla ku ni hluvula mask a ni la kombisa ku swi kahle ku hi tisirhelela va ka hina xiyimo xi bihe ngopfu namuntlha i siku ro sungula hi kha hi ri ka leswa va nge tirhi hi tipfalela tindlwini first day of lockdown so lava hi vulavulanyana hi mhaka leyi nga ri vanhu vo tala va yi teke enhlokweni mhaka leyi ya khorokhoro mo ni susa xi lexiwa ku lawa ni nga kona a ku na munhu loyi ni nga ta ku na n'wi suspecta ku ri mbexani na mina kuma ku na mina ni nga ta n'wi chela nchumu kumbe ya nga ta ni chela nchumu ta xi veka tlhelo ku ni kota ku vulavula so i ku a hi tolovelangi man I feel like socially we're not used to this thing of putting masks and everything. It's like mentally we're not there. Psychologically, I say but it all over and it she tikela kuba ifamba imbale mask kumbishana ifamba ikuvulavula imbale mask. So kukuda something I say still over. And I get to not find about China tindhawu leti va zuma va swimbarini leswiwani kwani ku na pollution totala se kona va zuma swimbarini vele va dzumba swimbarini swa timask a va swi mbarisa ngopfu mhaka ya khorokhoro va dzumba swimbarini so a vulavula hi ku mi swi voni ku se hi nghenini ka 21 days lockdown a South Africa and then vanhu vo tala i nga ri a va teki mhaka liwa serious guys mi vone video leya loko va ku 12 o'clock se hi nghena ka lockdown van'wana va bused cricket guys like seriously swi bused cricket 2 1 Happy birthday! I can't. Look na imisa sweswo ni vona na video yin'wana kha yi huma va ri leswo xa ngube ku busy ma swi le ku ka byala switarateni Ska na Khorona guys la bona lelena amaskali na le live la bona lelena bona it's all over ana le mutlo mona apere mask ya di bereki dilo tseo na live mama skala bona tetse byambo and ita very toilet since tswa la one ke maskala la live bras amaskala nyiwa jo ana de sa Khorona di watwa oh yeah no ga South Africa va kha va ku kafiwo vete social distance thamani tindlwini na byana ri ka n'wina wa twisisa mara mi nga yima tshama hansi ka misinya switarateni mi pfula tibuti ku va hoyi phela mhaka leyi ya va ku ve sweswiwani vanhu a va yima kaya swikola swi pfali mintirho a yiminyana a va endlela ku xingungumani lexiwani xi nga hangalaki hi ku hatlisa va ringeta ku xi khoma se loko ni hi hlangana lava nge te hi nga hlangani kona swi vula ku loko munhu un'wana o va na xona xingungumani lexiyani xa n'wi tlulela because loko no va ni kha ni vulavula so mara ma ku tlulela na wena se i na yona so a hi ti hlayiseni va ka hina vanhu va le ku heleni handle swi vonini ku already South Africa yi na 100 and over 1000 cases leti nga confirmiwa se hi lahlekele vanhu vambirhi na kona I have to say ku vanhu va 12 va recoverini mara xiyimo xi le ku bigeni because nambara yi ti komba yi kha ya henhla already se hina hi nga rhangela matiko ya le Africa hikuva hi ri na vuvabyi lebyiwa bya Khorona so a ni nge a hi ti khomeni kahle guys a hi landzeleli leswi letelo hi nga ignore man ha swi twisisa ku mi le ka holiday mi twa mi le ka holiday a hi holiday a hi hlayiseni va ndlela ku hi kota ku hlayisa mara n'wina mi busy handle lawa ni vona swin'wana va swi kuma hala hambi hi le Alex hambi hi le ku kwala ku a ku tshwampamba la ku hey a ku tshwampamba straight namtela ku tenzeni ke manje angeke niphuzile utwala Sabu jadi kita di biri man. Mau buat temu kita mau.
Say the president's talking shit. Fuck off. Fuck off. What are you fucking putting it down with? Fuck off. You're taking a video. Yes! Vamos chamar o programa. Vamos o programa porque sou galera com my friend. Lo para lo. Yeah, and then look, I'm just so swollen kumele na swo tala mi swi vone terreni guys. Ni nge zi ni mi byela swo tala mara ni la ku vulavula hi swin'wana swa nkoka ngopfu. Ku na vanhu vo tala va complain laha handle va ngo why vanhu va nga tshamanga emakaya va endla yini tixopeni ku ri ke ni veteri i mhaka ya i nkarhi wa lockdown. I nkarhi wa lockdown va endla yini tixopeni. Hi le ku rivaleni ku la Afrika-Dzonga a hi ringani hi loko tirhisa mavito ya ntwanano maraji. A hi ringani hi swilo hinkwaswo a hi nyikiwangi ku fana a hi ringani a xikhwameni to vulavula hi xikhwama ke a xikhwameni xa hina a hi ringani and a hi beburiwangi ku fana. So ku na lava kuma ku va na timali va hatle va ya xava vona swakudya. Vanhu vo tala ku zekeni ma vonisi leswi ma vonisi va ri so va queue va nga ku queueni laha i mhaka ku vanhu lava va vele ku ringetani ka ku kuma swakudya a va nge siza va hola minkarhi leyin'wana. Avo va disobedient and tsakisa hi ku government ni vone nga ri ya swi twisisanyana hi vanhu va pfumeleriwile ku va va fola hi tilayini mara lexi nga biha hi ku a va keeping social distance. That's the only thing. 1 meter away from the other person, just like that. Mara nga la swile ku humeleleni and then ni vona khombo a swi hlekisi mara ni vona khombo laha ku vanhu vo tala va squashed ma swi vona ku va va njhani va squashed and a ku na munhu loyi a nga ku observeni ka nchumu. Vanhu va vulavula ku why army yi nga ri kona. Army phela a yi nge deploy kun'wana na kun'wana va languta mhaka leyi ku nga na ti-hotspot kona i va yisa army kona ku ya pfala. Mi ni twi nga ri loko ni understand lockdown leyo ni twise ku very kahlekahle i nge suki a Limpopo ya Eastern Cape, i nge suki Limpopo ya Joburg, i nge suki a Gauteng ya Free State. Sweswo ni twi nga ri a va languta ngopfu mhaka ya internal the provinces. They are looking between the provinces. Ku munhu a nga suki a Limpopo a yisa Khorona a Gauteng, munhu le Gauteng a nga suki a yisa Khorona a Limpopo. Loko la Limpopo already se ile trend ni vone the MEC of Health a Limpopo va kha va rila man va kwate ngopfu man va kwate ngopfu a hi ti-case leti hina va Limpopo hi ku hi ve na tona i ti-case leti hi nga ti-import i ti-case leti ti vuya ku sweswiwani na vanhu va vuya a Joni na sweswiwani ha ri busy na investigator tin'wanyana ti kona va ni byela ku ti nghenile ko va ku a hi swi hetlisa hi fanele ku ri hi vulavula na minister ku sungula hi nge vulavuli na n'wina hi tona mara as soon as hi heta na minister mi ta titwa mi ta kuma ku munhu loyi ni vulavula ku hi yena maybe i makhelwane wa wena kumbe i papa wa wena kumbe i papa ntsongo wa wena. So i ta swi twisisa hi ko swi ta ku fika kaya because loko ni vulavula mina va ku MEC wa rhasi ni vulavula hi mhaka ya ku ni mi twela vusiwana ni twela vanhu va ka hina ni tshemba ku rihanyo ra vona i vutihlamuleri bya mina mara u nga ku vaakatiko a va swi voni va famba va khoma xitsongwatsonga a ha tivi ku ri ki mani loyi a ri na xona i mani loyi a nga ri na xona xi tele swinene xi tele ko va ti ku ti-case ta kona a hi si vulavula hi tona ti kona ha lawani a Limpopo leti ni nga ti kuma namuntlha ntsena and a hi ti-case tolo mi ta tsundzuka ku a yi ri na 6 cases ntsena mara leti ni nga byeliwa hi tona namuntlha ta chuhisa ta chuhisa ene swi kombisa ku i magayisa lava a va ri vuya kusukani loko ni ku va nga vuyi hi Wednesday va vuya i vona va nga vuya na tona. Okay guys, mapato very Khorona leyi va nge va yi kuma a Limpopo va sure ku i vanhu lava va nga suka Gauteng va yi tisa Limpopo. Lero i magayisa veri mateke Khorona va yisa Limpopo leswi va ka swi vula la I'm not sure how accurate that is I'm not sure because kumbexana mi nga hi pfuna laha hansi swi teka nkarhi wo leha fika kwini ku va munhu a endla test ne loko ta endla test i va kuma ti-results cause question ya mina yi ku va endlerini ti-test letiwani ivi va confirmerini ti-result letiwani because
I just feel like the announcement was made on Monday ku ta na lockdown, every Thursday ku na lockdown. Vanhu between Monday and Wednesday were traveling to different provinces already, ne? They were getting out of the province of Gauteng, which was a bad decision in the first place. But you can't blame them as well because it's Easter time. Stolobelekini ku wani hi nkarhi wa Easter vanhu va makaya. Van'wana va plane sweswo va plane swona. Mara hi mhaka ku se ku na xingungumani lexo xa khorokhoro. A swi ta swi ve kahle loko vanhu va tshamisekile lava nga kona, ne? Mara ku va MC va ku magayisa ma nga tsa Khorona a Limpopo an ni na swona mina. Lexi ndlaku ni nga mina swi mhaka leyi swi sungula ku Beitbridge is a gateway to Africa. Swa ku loko munhu a lava ku ya Zambia i hinda hi le Beitbridge and hi le Limpopo. Loko munhu a lava ku ya Zimbabwe, Malawi, you know, all these African countries, munhu i hinda hi le Limpopo first before Africa le loko famba hi mabazi kumbe ti-taxi kumbe timovha. And avo famba nje va za va fika va nghena ti-garage va xava swakudya va chela petrol, all those things. So a lot could have happened there. So hi nga blame swilo leswa ntsena ka magayisa. I don't think it's fair. Hi nga blame magayisa ntsena because kuna vanhu vo tala ngopfu lava va nga famba va hinda hi Limpopo. Va nga ri ki ma South Africa kumbe va nga ri ki magayisa ma le South Africa. So yes, maybe she has a point, mara iku magayisa ma le South Africa ma suka nkarhi munhu. Magayisa ma tele ku suka hi vo Tuesday na ti Wednesday. Va nga famba hi Thursday during the day. So 3 days. So how long does it take? Mina tiva ku steka vo 5 days to 7 days ku kuma result. Especially ka nkarhi sweswo ku kuna backlog. Vanhu vo tala va le ku testing. So as easy ku ya kuma result. So mina tiva ku tisa ku the case leti va vulavulaka hi tona va ti kumerini. Like to humelelerini. Because you can't do a test today and get the result today. You have to wait. Plus minus 5 days. Maybe no, she's honestly. Mara I feel like she has a right to complain because ikhale va chumayela MEC va tsamane mi nga vuyi tsamani kwala mi nga kona hikuva hala kaya vhele kuna vakokwani kuna vamhanikhulu na vahahani hinkwako vanhu lava kuma ku I vanhu lava nga vakulu and again very Khorona yi tala ku athaka ngopfu vona because kuma ku masocha ya miri ya vona a ma tiyangi hi ndlela yaleyo, the immune system ya vona a yi that strong, so a va lavi ku khoma hi mikhuhlokhuhlo no fana na Khorona. Mkhuhlwana wa Khorona wa dlaya guys, and then tu ngari vanhu vo tala vhela a va swi teki serious swilo leswiwani only loko se swi humela ka n'wina hi ku nga ta kota ku swi twisisa ku ri Khorona is a beast. Mara on a lighter note, very since Khorona yi ve kona, the earth is breathing hi ku ma swi tiva ku na mhaka ya ti-emissions like air pollution and all those things swi ndliwa ngopfu China na matiko lama ti-industrial like Russia and China, America. Those are big polluters. So right now, because all industries have closed, at least moya awa athaka ngopfu le xibakabakeni, which is good for the world. It's good for climate change, because climate change na no ivangiwa ngopfu mhaka swona ku kha ku hisahisiwa swo hisahisiwa ku na misi la xibakabakeni ivi swi ndla ku maxelo ma cinca maswona maxelo ma cincini mhaka ku climate change. So ku va ku na Khorona swi pfunete nyana ku sweswiwani the earth is breathing, ku na moya wo tenga ku nga ku beni le xibakabakeni leswi swi nga humeleli ku a ku dzima ku ri busy ku kasi vanhu va le China va dzima mbele ti-mask hi ku moya wu dzima wu thyakile na China. So sweswiwani at least moya wa kha wa basa, mara hi nge celebrate Khorona yi le ku dlayeni ka vanhu. That's another thing. So it's, you don't know where you are. So manta ku va ka hina a hi hlayisekeni laha hi nga kona hinkwako hakanyingi hi tala ku vulavula hi vunanga bya Xitsonga lama namuntlha hi cincini because I mean na swi vona ku vanhu vo tala a va teki message lo serious le ku nyika mabyala va kha va vula byala byi ta heta immune system ya wena ku loko u tshuka khome Khorona i nge swi koti ku yi lwisa ize i hlula because Khorona ya swi kota ku yi hola. Va kona vanhu lava nga hola, va tele ngopfu lava nga holi mhaka Khorona and na vanhu lava nga ku loveni va tele. So inga pfuki i veka ti-statistics ta vanhu lava nga ta va hindze emisaveni hikuva i ve negligent
nga lemukanga. So a hi lemukeni va ka hina hi hlayisa hi tekela nhlokweni mhaka leyi va nga hi vula social distancing, self isolation. Loko yi titwa nga ri a wu pfukangi kahle ya ka doctor ya cheka i kuma leswi ti-result ta wena i kota ku i byela na van'wana lava i nga tshama khumbana na vona ku ri na vona va ti vonela va ka hina a hi hlayisekeni laha handle a hi hlayisekeni va ka hina. Ni khensa swinene ku va namuntlha mi langutini eka Nkanelo wa Gingirikani na mina Mandla Gingirikani wa ka Mashava ni khani ku eka switswaro kusukelekile nyorra. Salute, mi nga titimeli ni ka mi nga titimeli wu ni mbala mask mask leyi kahle yi kahle ni mbala swona mara hey swa hlupha swilo leswi va ka hina swi lava i kha i swi tiva a hi swi tolovelangi ku mask very mask leyi ya pfuna mara yi pfuneta ngopfu ku hi nga tluleti van'wana. Na loko munhu o fika a vulavula a ku chela marha xikandzeni at least ya ku pfuneta ku tinhompfu na nomo swi pfalekini. So a hi mbaleni ti-mask hi mbala ti-hand gloves na veni na to ti-hand gloves hi hlayiseka ma swi twisisa. Loko mo tshika khomeni nyana hi flu nyana swin'wana ku na ku rhavela swa pfuna a ni vuri ku swa horisa Khorona ni vuli swona sweswo ni nge ku rhavela swa pfuna ku hisa mati mo hisa i chela tiya kofi i ti fingereta hi nkumba i chela na Vicks nyana nga pfuka hi ri kahle. So a hi hlayisekeni hi nwa na mati mo hisa hi gagula i chela na munyu nyana hi ku swa pfuna nyana leswiya ni khensini va ka hina salute mi nga titimeli ku huma qiqotha.